Erizoba City Council yatanje nyuma ya Post Office kandi n'umurimo gwagwebembirumo City Enforcement Office. Twina kuza kuombekwa City Council. Lokiri mu council obagambira umwanya bagambira protocol of course no manya protocol kwingana roti minimum data nali 10 size yagiri bakwireza plan bakwikiriza plan zo baza approvinga utandiko yombeka of course kuzanoza kombeka nta hatari mu muhanda ako mbaba ba inspectingire na haba hatari mu mwara hatari muki so ni intera abantu muranga mwena waza kuteka ikizimbe waza kuri cyiciro mu kanzu ubanza ukirire mu City waza gukora cyiciro mu City Council ubanza ukira ubushobozi City Council bakuguidinge bakuhereze permission bakuhereze plan utandiko yombeka yakwa nimeza kutunga ubuzu buhango wabaye mu kizimbe nacyo gasanga mbakora mpi mwareba. So I appeal to everybody, any developer in this town. City Council ya Mbarara nejirango echakorora izoba nubo batandika. Yombeka mu town utinde plan mubano hindi iteka ya Physical Planning Act 2010 section 3 akawayiro kamwe na naka kabiri kandi punishment yo kubasa kutunga no shashura iziba kweta 48 currency points ningashi sente staransi y'umutwaro 9 na mukaga ningashi imyaka 2 mu gihome. Abashenyere bintu no babaroho umwanyogo tibakundaga manitwe no buturabe twagizaho kwenda kumanya kuko batungire umwanya aho bayombekere. Our TV West Disenyomo Gideon aho Mbarara.